welcome to Hornbill Festival, guys. Hello. Nice. Which tribe? Machuri. Kibun aktor lagi bawan buat kamera. Kau tunjuk ke atas merah ni. Amal. Bijou Shad mah. Hello, perlok te pada sebab yang pi broadcast ni YouTube channel ke jeng itu ya. Kublai step ya pi broadcast iwe pi iwe te mentak ka di kelas dia Jong ka Hornbill mah te hilai yap nga hilai pe hi tu ki video ka bangala pelaj menen te pi internet ne am ngam te brad komen mah la da pi internet te mentak ngin ya lej biang sport Hornbill bakal di kelas dia Jong ka Hornbill mah kala kuntas ni dan mengiru sampai iki activities lo perfect badan ha Hornbill kenapa piru lada piwan ha always nem pindayo ideas ke ti yang iru tip kadi kelas di hatne po nagarannya keempat day nak betep yo ngi change kemain jengi explore di unexplored mah ti katai ka kerteng ka hotel katai marjan bat ka ayu katai ka heritage mah kabak khamsuk bah mo tangkan ni kabajan kiwi ti ki la kham jangai dai de ba pinya ka jaru la kham jakhom hi sanele ka longkom habor ni dai palan ka pom ba de nginum hen ya shu cha ngin ya no yo longkom menen dai yo po islam po tak ending ka sa halilak lodge kat Kumba OUB ka di ka jaka ba kloy bhatak 10 minute umdan tam san an minute ha entrance di san minute ban kyu sha desha open shamin Hornbill di ali parang niya late no mentara si I mean nyelit ya sha Hornbill paper lock ka jing up ka lentry but tada phiru ingati ka lentry mo entrance di petang hang ni la di campsite no jakasa da phim ya yo hotel hoi ka campsite ka bopun kena deh stay hadi campsite ya phiru ikap bansa campsite em phidawan mat kidos la jong phin sak cam em tenat bahar ring nan ya ho dawan kidos te la poi cam hi tharai la miss kidos jogi mas phim yawan pesijing stay jong ni si jero Kisama Heritage Village. Gilum kadang dance nang imah stay rumah. Ketai kan ke jaka hangte. Ketai. Ngin hap late mentah. Pila di ban pong de kita ikut. Kutai. Hai. Try no. Adin ban pong de jong. Esh. Jingnang esh. Ni ada kesti. Esh. Hei perlok kajingnya bun beriu ban yang lain tiket. Tuh. Tikilan tiket kan entrance. Tuh. Di last di Kikolas. Ile ayu mentan am ngasi. Ngai tu mangai pimo. Ilale salu ai ni. Angat peningan itu pi asyam mah situ. Jayu mentan. Nadu menen hilau inga nai berat lah kini kita kan nomor ba nginteng biang dak kijo ye nomor ngating kalong mlong hire bandang dak kijo yo ki change nomor menen ngiyo da bastam ta ngiyo do basau te i be jang kapat mem nginteng bi dujo ila deng menen dunia bastam
Lazim tu. Sini ibak kaliang ram, ihap lau, ngatingong ngam terera nganting video ngantit video way. Man ban su sak pen kamera kai dai. Tang la bus tit video ko hak. Ni pat nganang ti ban tu nganang. Ni mana tu anang ban siap bukan tinggal pen bahasa em na lo menen. Ngapu bahang anang ban buka. Jam kamera kai pat. Tinggal apa shalak em pen mat ibarat change. Ngaru nga lama klik loy sawan poi hatu entrance. Te perlu mentanya lah poi ni. Hornbill Festival mah ni po heritage. Te mentanya pen i. Kai pi mah Jakarta. Kahia kahia bah mah ni. Umlar ban cover bah si singi te. Ban le video si shoot mah si singi. Umlar nomor bah kahia bah. Bang have shoot tak apa ni bah. Đây. Đây. Yes. Đang khăm thu nào bữa ta. Khăm si bet te. Betul lah hai. La block ru. Welcome to Hornbill Festival guys. Hello. Nice. Which tribe? Pachuri. Nice. Dia ni kat tribe Pachuri ni. Pachuri. Yes. This all original. Artificial. It's elephant. Nice. Di padlock ini gini kacari deh. Ladies and gentlemen, Kachari tribal true. welcome to Kachari tribe. Tunat deh. Pengiyak syangak mat. Tampak terdapat aja kan. Lekoi. Kemat. This afternoon, the Kachari tribe is presenting to us by Kumba, Kumba. dance. Tunat deh. Kintai sudah mau Shad. Jom ta lakut ke kajeng perform je kini ya. Yang sawan sebagai artis pat perlu. We are available on all social media platforms. So once again, don't forget to like us on the culture. The song expresses gratitude and respect towards the state government for the invitation and the opportunity. Jual Bijou senama dan ring video one with clip bereu Jual ring tu po Bijou senama Ma. Ya. Ngam isi. Best padi bakim le dah ke audio track deh. Di parlok ngin ya explore no iki stalls ki bang ngim part 1 menen but ki stalls ki ba shabona ha jo hang te phi in ka te ba tho Naga Heritage Village ru kadang dei kan ni kan Heritage Village i standard he dei ikap tu ba tho Bollywood Hollywood gitu di pet kini ki stalls ki dei kani sejerang ki dang bun bah ki ba ngim pad explore menen tingin explore mentakas ni ite iwe idang busy ka monetize. Dene. Ito bayad nang to nakmat jangi mantan. Di ki khasi ki angi o ki churi khasi tingi ringin ong ngangi du khasi. Lada fi to yaki. So haban share kini ko video bakin pen i. Wow, petse pernah. Of. Okay. Shisha si. Chalo ta. Pegi ni ki troop of stay hadai. Tu.
enjoy. Haman laki yeng deh. Pej parlang nila jan poi sejurang. Nila ya na do nang thena room. Give up pej mah. Ti parlang nilap sa ikani kami ka complex ali room. Nya pej na yuma. Nè. Dan kini Pini kiba. bail apple chali ni mati kini. Mah Kidor pe perlo sanfau. tak ada sini nak remis thia deh. Deh. Wan sini perlu ada piwan sini sejeram tu. Lalak ki Jong ki store. Đây. Ini beef sini tu kim ya odd slice dah. Oh, cái đó nha. Rồi. Ngan pan kai ni wild apple mah. Có em. Kim dan dia fridge. Vâng. Nice. I'll take for you also. Đó xem yang away. Dam la ba. Bên nhà perlo. Kan ni lah hejar đây. Lah just stand. Ram ha. Bên sẽ perlo. Hey yo ha. Last daily ha cầm cái yo vậy. Kani kan kon yak try. Baik. Hin mud sender hati ru yang lain. Đây, pi tenat ha rekam sana. Nanti Rồi. rem hati. Perlu tang lapoi ni buat tiket. Baik kita ini penye. Kali masih. Original bed. Deh. Bashisha bi deh. Sisa. Dai. Wan. Ini yang dikora. Lobong kan ya? Habam kum nu. So, ini ya. Tabam. Ini dumbbell. Dumbbell. Dumbbell ni. Dumbbell đây. Lọc vậy. Klan ha phi ta. Xin mời. Khuya em. Oish. Tu tela bom. Tadi ke bom stay kasi. Ke drum ke bom mah. Ke bom kaksing kasi. Penan kam the dumbbell. Tahu biang? Tahu? Ish. Peit man lagi yang ki dan be kibariam khas kibariam tradisional mah. Dia kelapoi hayang lah dia mah. Dia ke yang tribal reng mah. Jong kini mah ni kan taki reng mah itu tribal. Das anta. Basa deh. Vi. Palat tomato. Bang am. Belum masyad kelang. Why ban ni Jong. Masyad kinaga kampang. Lala Jong kastai. Tomato rice beer. Bun hadir. Kampiang mentang original. Bang. And then em kilat hai umsar. Best day. Page si parlap bam hang ni, page live hang ni. Page live day. Bang hang. Cheers. Tenat day background lu. Kijing deng naga. Ibun jati itu. Ish. Kayak itu. White ninja. Ikap hifi. Thep makala. Kuno hotel.
Lihat deh. Ibang day. Tak kalau day closing ceremony dia. Pe ibang Ada ha. T-shirt Unity mana? Ngila mesta. To kalibi yote yu barang pink. No. Uni ba second. Ini. Ha. Six. Terus Pak. Ti. Kumap air. Mungkin siam dulu tu. Oh, ha mati. Ya ha. Pink and green. Tang buat day dengkum tu saya. Kaya lengkap em. Oh. Cute em. Pala deh kan. Tang bayi long kum ijan. Suka. Best design. Ubi yang design. Oh. Oh. Ya nak. Chal. Paglokan ni kadeka. Rehang ki tribe. So sweet. Ish. Jadi yang ada. Baby squeeze. Di parlor mentangi lah yami nang ni napo cultural event tingin sa pet no saya ketika kompleks sang tingin pet ima dan ayu inilah kendai lah pasak biang ngati yang pasyo Toyota 360 calik keli kat no ya free ayah spet kai mah apa kai ni bi Bijou ni ngin mis nan stigen. Inam wan shirasin. Ali. Ali ngin pet. What is there inside? It's a 360 selfie. Oh, Toyota one. Yes, it's under Toyota. How much? It's for free. For free. AB. Tinggal ang empalak. Baka di ka ba yo hihi nginit man ta. Poi ni yauret mo. Ni ha honbel hi. Ki bludak ki showroom di jan mo. Iba pero. Ya thôi. In pet you too tight to me sanat la wan nan. Tani try. Yung nang ni ba kandu Yan. na. Baik. Kali tu. Oh hea đây. Đấy. Cái hea bà. Ôi. Ô nè tàu tai vào khi qua mà phi.เป็นเทียนเลิศบรอค่อยบดัน family members total. Any. Ay. Ote ni. Yo lại spa đây. Ngon cắt đằng hair, đằng tạt, cắt đằng kiêu, đằng rem. Đây em cầm bong ketin nga. Ati lupa saya. Penik putay. Itanat bah. Putay. Ini ki shawl đây. Dia perlu kunu kijit mau uni ni. Ngati ngamun uni. Uni hawat ngaru uni. Uni kamduna design, uni kambun ush ibhabrio hade. Đây. Pitip utai khasi buram ha. Jong Naga kambiang tang lais pa padon. Pengin pandon ma yon em. Te perlu mau katu ngiladep bangin. Celebrate ini festival Honbel mo. Kata last day festival mo hanya. Dia kalah kuntas ngi la syait em don handball isu hadu next year biak mo
So tenat palat kini ka festival mah. Ham nyar ban yo iya ka festival babun try ba pair. Atry ka di tangkan ni ka hanbel babun try mah. Oi, tangkan ni hi. And like kiwi ka states Jong ka north east hot kibun try ba pair ka kum ka jingdon ja kita state ai. And ka ni ka Nagaland pati la da piwan man tai. Wow, itu hamtam ki riu idri. Oi. Hindi ba itay ka di. Hindi ba iya ya ka culture mah. Da pi Day ma pi kita gini real culture. Dia sobha banwan Nagaland. Banwan Nagaland. Namat Kisima. ki celebrate ni pohan ben mak ki unite ben. Jadi kan ni ka festival tiap lah juga juga land of festival ketika Nagaland land of festival bayar kan ni ka festival lah juga unity festival. Kemudian unity kita hiya kan meaning jangka. Di perlok mah tangkat tu ke video ni perkon nang ni ban inskan do yang pi baru kaya kan next video ban sawan ke jongi hakin weipat ki jaka seki weipat mah weipat ki benta ki baper tangkat tu ingin perkon nang ni pasya so Stay safe and stay tuned. Good night.